ملکرم کو باب مرد سال 1903 الگند سپیندار نزدیک الامیدیه هات سر دنیای بابویش ملا بو ملا عبدالله سر دستیوی خوندی الاولی و پشتی هنگی چند ساله که یعنی عمروی گوته ما ما حساب کرد 1915 بو بری 105 ساله هاتیا آکره کچکاتی هاتیا الآخره خوندنا خو تمام کری کل سردست خالد افندی قاضی و هیبت الله مفتی دیسال خواندنگاه بله یا آینی سردست ملا احمد زاخویی پاشینی چویا الدهوکی هدگل خوبریه دهوکش هات یا آخره پیشینگل خوبریه دهوکی و الدهوکی بری خواندن خوب دماغین تیا چویا رخی کویل ورشی خواندی پاشی هاتی هبلره السال 1942 شهاده دازده علمی یا وی وقتی کد ملای دازده علم اجازه ورگتی دست زانای نافدار ملا رسول احمد دهلیزی سیدا ملا کرمش ل گنده با کرمان بو بشتی که وقتی خول منطقه آکریه خوندی باشی چوی زاخوی باشی چوی سوران اجازه ورگرتی بشتی هنگی هاتی و هاتی دامزادن القدیم دا الوين دريبي هنجي شو مدرسة هالمنطقة أكري مدرسة أكاديمي هرنبون وكي هول المدرسة بو وكي مدرسة جامعة ليرة شو مدرسة نبون بس المزقفتو تاخدن هويش هستا مدرسة دامزران الوين دري أهل باكرمانش حقيقة خدمتها علمي كر وخدمتها طلبا كر قلبي هندي حالوان قالك خوش نبو هنجي وتو بعالم فقير ندار بو لخوفت گرته و بو طلبا خارن و خارن تنار مزگفتی سيدا ملكرا خديلي راضي بيت هيك بيلوا وارثت پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام دينار ودرهم ورث نكرينا ولكن علم ورث كره جا سيدا ملكرم هيك بيلوا ما مستايا معتمد علمي خو دوازد علم جامرة قال خدمة الشاكرة بو دين خو حجرة هبي وطلباش يتهبين وهتا جيان هيدا ابو خدمتها ودينه كره الباري تصوفش قال جناب الشيخ عبد العزيز دا بقدس الله سره العزيز باب الشيخ سعيدي هروت مش قال جناب الشيخ سعيدي اهل تصوف بيا واهل ارشاد بيا ملك هرم ملاي جندي بكرمان بي ملك هرم عالمه كمظن بي وينتوي بي درس دانا فقيه مروبة قال لك محترم بي يعني نيك حمية نيك خلق منطقة ملك هرم احترام اخوها بي لبر علمي وبر مروبة نتوغي بي درس دانا فقيه شريعات كرن يبعد ولد بي البر في عندي عالم كيف ملکرم کو باب ما راستی انسانه که گلکیه روی خوش و روح سبک بو و پی و گوتنه توی کو پند بون که عالمی تانه و گوتن دائما داخازا خوندنه و پیگ و جیانه و تشتهل خلقیت کر یعنی چجارا عناده کیان غرزه که کسی که هل ندگرتو پیوندی توی دیگل طیبتی
فقیت توی وکو کرت خو و برایت خو حسابت کردن. یعنی زور ادب دوز یعنی زانست هبین سر ادب عربی و کردی و تا فارسی چونکه گلک جارا وقتی او تارید خودت آینی آن دیوانه که رونش با گوتارا خوب دیمایت اینا هون را وکا یعنی آن کوبلکا خانی یا جزیری آن کو کبارت خوب وقتی روجت اینی هجا برای بانگی کبارت کردن او کبارت زمان فارسیت کردن. مەلاکەڕەم مرۆڤێکی نیشتیمان پەروەر و کوردێکی دڵسۆز و خاکی بۆ و هەمیشە لەگەڵ ئازارەکانی نەتەوەکەیدا ژیاوە هەر بۆیە لە ناوچی ئاکرێ و دەوروبەری لەسەر دەستی ئەو بۆ یەکەمین جاروتاری ئاینی بە زمانی کوردی وتراوە و یەکەم کەس بووە لەسەر ئەرکی خۆی قوتابخانەی دروست کردو و هانی کوڕان و کچانی داوە بۆ خوێندن و فێربوونی زانست. ملكرم نسبة من هس وقت او ليرة ازيد طبعا طلبة بوم طلبة كي كشكاش بوم نه قالك او بوم بس توتا مدرسة ناف طلبة دا وسؤال تكرن للطلبة من جملة سؤالك سؤالك لمنكر قلت من سؤالك بلاغي لمنكر عمل بس قفتها بنتي كيبوين هنا قلت من كاكمل محمد من جو كتب لي قلتي سؤالك يلتكم شرح مغنية شرح مغنية كتابة كنحوة قلتي سريع مقدمات باش تغمده الله بغفرانه هذا شيء بلاغت ده هنا من قلتي سيد هذا هوا انا شيء كنايات هنا قلتي عن فرم قلتي تويتي قاشتي العلم بلاغت هذا طبعا هوي معناه هذا الدليل بسلم عندك هوي لعلوم بلاغتش هاغا داربو وخاصة اختصاصك كابتر لنحو صرفه هبوي. اول جار یهاتیا گنده با کرمان بری هفجینیه پیک بینید لگنده با کرمان یه آکنجی بی پشتینگل با کرمان هفجینیا پیک اینای و یه بیا سیدا هل مستعد یا خول فخیات یا خول مدرس بی گل فخیت خوب پیدا و حتی بیا ملای گنده با کرمان حقیقتا گنده با کرمان بری سیدای ملکرم جی سیدا هل بیناو و فقيه تدريس المزقفة با كرمان هر يا هبي پشتی کو اف سیدا ملکرم هات یا وره پیش کفتر لهات بوچی چونکو علمي و گلک زیده بالنحو صرفه ما مستوى مربكي قالك نرم حليم بو يرحد بو يعني كاس نظن كو هملايا هنت خو كيمت كر خو ما ظنت كر وفقيتو هم انكو هنت عزيز بون درس نشدان درس كازورا يا كير يا هير خاصة نحو الصرف كسوة كيو نبو مەلاکەڕەم ویستوێتی لە ڕێگای کردنەوەی قوتابخانەوە یەکسانی ژنۆپیا و بسەلمێنێت و هانی کچانی داوە بچنە قوتابخانە و یەکەم کەس بووە کچی خۆی ناردۆتە بەرخوێندن چونکە پێیوا بە بۆ گەلێکی ژێردەستەی وەک کورد تاکە هۆکار خوێندەواری و زانستە تا بتوانین سربەخۆ بین و بە مافەکانمان بگەین. پشتی شۆڕشە 14 تەموز 1958 دێت گەل خەلکی گوندی داوا کرد و قوتابخانە بێنە بەکردن با کرمان و بیا ئەگەر کو هەلوێ پۆیزێ خوندنگەها سەرەتایی با کرمان هاتە بەکردن ئەو خوبیە محاضرك مدرسة ديني في مدرسة دا وهاند خلق هاندانا خلقي جندي دا وكو همو كروك جت خو بنرنا مدرسة بس تيجي سال 58 سال 59 مكتب كتاب كرمان اینو هنگی گوته خرق چوکرت خو بنره خودی خوشکام جهنور قال برای من و كنت شنورتن بو كرمان يا ولی قالك نکشو حتی بیاس 62 ثوره بسر ده ام راوین چون دنیای کفتین مکتب جی رابی
باب ما وكو ملاك داز عالم يكمين كذبو كو بايوانديا بشورش ايلولي وكيل السطالة شستويكي الدفرة آكري ملاك داز عالم و قال خلكي باكرمان همية طبعا طوايا خلكي باكرمان صلاة شستويكي كنت هاتا قصف كرونو هاتا صوتاندن طبعا مكتباوي قالك مخطوطات وقالك تشتوي تدابو او همو بجاره کی قرآنک سر در کام مزگفته و کربو و کو نشانک بو کو اگه گندی جی بسازن احتمالا مزگفته نسازن بس و کو مازانی اولی مزگفت صوت پاشینی گندیش صوت صوتنی لا رجیم بغداد توی وقتی دا باب من هنگی تشیا کو بچیتن بچیت حبله یا بچیت میسام بچیت اردکی دی چونکو توی وقتی دا اجازه داز عالم مقابل شش ادبی بو امتحانك بيت كروت كنا ما مستال المدرسه قالك فقيتوي شون هنجي نكاش ما مستانو بناو ابي او تصحيح خرب خريدا وچنكو بو هلوست خويه كرد پروریه سیدای ملک کرم سالو 45 رحمت بین ملا مصطفی یاد دوری لیقات گل ملک کرم کرد و بحثی کردینیه کرد و بحثی دشمنیه کرد همه جرا بومد گود دشمنی ما یه سنه حقی و امس حقیینه چون که همی سخ خاکی خو همی سعردی خو ما دجاتی دیگل کسی نیه بس ما حقی خود فید هذا بوشون الملك كلام بين هم جوبا ومشجعي بيشمرجي بي هم جرا وقت ما مولد خبرت كنا هم تشوينا في منطقة هم جو مولو بيش معلومات شو چهار جرا سيد أفغان ده هوتي شول كرن ونابال الفغان دوي والدوري همية ناكل الفغان بتني وقت هذا آخر تشكيل بي زبير بخو عمر حزبی او طلب کرد که ملک کرم ببیتا قاضی هزه اصلا موافقت بود ملک کرم دانا قاضی هزه اینجا هر مشکل که هبی یادشتد حوالی ملک کرم کرد افتشتد گود ملک قاضی هزه بی قاضی پیشمرگه بی معنا بتا پیشمرگه که این شهید بی این کاننا گشتن این شهیدن این بحشتین این دفاع الوطن خود کرد افتشتد گودن یعنی بشمر گودن همي مشايخ التصوف خدمتها كردا كانوا الكردستان الرابي كان مشايخ هاي هل الشيخ سعيدي وهل ملا مصطفى قديل الرازبي هل الشيخ محمودي حفيد أفت مجاهد هميا أفا أهل تصوفنا أفا مقصده وجدنيا وكرسي نبينا مقصده خالص ومخلص بديني بيا وهروت في السيدة ملا كرم إيك بالوازانايا هستانه تاوی گلک دلسوز بی بو ملت کرد باور بکن پیت حسیان هر نقصانه کل جهه کی گشت با کردستان ها بیجا ام شعورت کرد که اف مروه شیوه ناخود هنده بنبار بی کردستانه هنده بنبار بی ملت کرد ملک سیدای ملک کرم شورشگر ملت کرد بی سر دوره شیخ احمد شورش شیخ احمد بارزانی و پشت اینگی حتی شورش ملا مصطفی بارزانی تواضع آوی و روخوشیاوی دگل خلکی گلک کاریگر بو السرما و جیانا ما هندی بکر یا با یعنی کو دل کسی نتیلا و نتکر ما بین خلکی جدا کزانی با ریشه که هی محاولت کرد بیت چهار سر کردن دگل خلکی دی یعنی خلکی دوره و کو برایت مسیحی نعلی هبون
علاقت که گلک پیوندی که باش هبو وقتی مطران قشت هاتن المعلومات مان والبيش وكو قناغة كيبون دوشنا نهلي ودهنا باكرمان باشي دوشنا نهلي عن نهلي دوهنا باكرمان باشي دوشن يعني نصيرك وباش دقلوان هبو لولی بابه من همه اکو ایک بین مروف همه اکو ایک بین وکو گنده با کرمان سوی جاگ بین و دانون که همه خوش کو برویت چنی بابه من نخال کی با کرمان بی بس وقت دانون که خر خوش کو برویت فلت نهلی جیران بین دو بشته چته فلوی حرامه نکو بیت او فلو بکن نکو بیتن قدری لیب کن نکو بیتن فرق نیا او جرایت نو مودم گوی خود دنما شر منو کن او جواکو منو حق چته وی حرامه و کو چته بسلمانه والله من چند جاره چوما مولواجی چوما پجمرگاتی يعني قد تدبي هزر ناكر انه او فليا او بسلمانه ام بيك و هو برايت ايك بين قالك ودو ملكرا متقوتا ملتي قوتا فلا قوتا بسلمانه مال ايكدو نبن زراعه ايكدو نبن باش بن قال ايكدو تجاره غدر وما غدره نكن نك خدي باش نيا حراما نخون وشولا نكن تركن وكما مسيحيو وقت تاتا ملك كلام لا الامام قدري ويتقرت قدري ما تقرت ما محبت لالوي هبي سيداي ملك كلام بو روحانية اخو قالك السفك بي نكل قند دا چه فرق نبي ما بين زنگين وما بين فقير چه فرق نبي ما بين مسيحيته وبسلمانته چونكو قالك جارا ام دا قال چين چوين النهله فلال بين ام چين ميوانداريت وان ميوانداريا خروي کشکاوابی و میوانداریا شاهوی و میوانداریا قشه هیزانه یعنی که تاتا ول بغدابی تاتا هیزانه سیدای ملک کرم دا بجید چین بینه که چین هن قشه تأثيروي هذابو طبعا وعظ ونصيحتي تخو عالمش احترام لقرده قر مشكلة اجتماعية با مش مشاكل هر وكي ملايد ديكا مشاكل ديكا ملايد ديكا مشاكل اجتماعية أو تكرفة وتخزمتها أهل منطقة دابو يعني خاصة المناسبات الاجتماعية ومناسبات مثلا نزاع فضة نزاع ومناسبات توهند مسائل عقود نكاح هواتشتانه همو يعني بيجير تبون عالم مراجعات تكر بيگومان او حقانی بی یعنی داد پرور بی او زانی آرشه جواکی زانی چطور هنا حل کرن آن چاره سر کرن و نیکو مثلا میلا آلکی گرد با او آخفنک و داد پروری دا بیدن خلکی قناعتک به بی و کدو جوه چه درشی آن کد بیج عینات گل کسی حل ندگرد حتی زانی بر خلکی که دلوی لیمای او دا پتر سردان او کتن او وکی نریتا که لحات ناف دورا مکو کسی که یعنی هکره که مثلا ایک دل مروف جد پیلیتن مروف سردان او کت دیمای او دی توانبار ایتا برانبر مروف دا خوزالی برونی المروف کتن وک نریتا که او بوما یا بلاف ویل منطقه ما او نریتشید لالی سیدای ملک کرم نهاتی او دیکرم اتقوش دارم ما قلت لها الشستوية كي الوقت شورش دست بكري برابريا بارزوني نمر طبعا قاشت في شورش ايلو لي قال خلكي باك مانوي توي وقتي دار رجيم قال لك فتوى او لا الرجيم وتاتنا دان كو كشتنا پیشمرگی و اول متمردن و اول ضد
دولت نوزود قانون کشتنوان حلاله هنگی باب مل فتوا دان و کو رد فعل سروان اوان گوت نخیر او کسی سر آخا خو سر دیانت خو سر شرف ملت خو بیتا کشتن او شهیده نویتن شرطت که تو گنده تا بسوزی تو خلقت بکد و جوه وان فتوایت هو وان اوان کلک وراکا برس یا پیشمرگی هبو کو پتر برنگاریل دجمنی بیتو بر روانیل آخو ولات خوب کتن